Oke teman-teman, jadi ini layang-layangnya totalnya ada 30. Guys, video iki arep awet 5 detik gas. Dadi pencet subscribe saiki kanggo sing ugung subscribe. Yo subscribe. Terima kasih. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Yoga Gembul, channel paling layak, paling terbang, Maus. Oke, hari ini kita akan eksperimen menerbangkan layang-layang rangkap 30 keping. Seperti apa videonya? Sebelum video ini dimulai, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Follow Instagram Yoga Gembul Official dan klik tombol loncengnya. Langsung aja kita lihat cekidot. Oke teman-teman, jadi ini layang-layang rangkap 30 keping. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30 keping siap diterbangkan. Tarik mengguri. Yoi. Layangannya ini plastik ini. Oke, kita tali sebelum diterbangkan. Ini benangnya gede iki. Ben kuat. Yoi, amin nih. Oke. Layangan double 30 keping siap diterbangkan. Wah, ruwet singguri. Singguri ruwet. Halo. Woi, berhasil. Batak Melayu. Waduh, singguri ruwet. Singguri ruwet lor. Berhasil terbang tapi singguri ruwet lor. 30 layangan. Startnya gini. Biar gak loronin tangan. Yuk. Wah. Nah, cetek ya kan ya. Ini layangannya warna pink dan putih dari plastik. Nah, rata neh. Neh. Ngobrol kene wis kita mibur col nih. Dadi kan wis tak kencang kae. Siap ya? Ji. Loro, telu. Layo, tarik, batek, cole, alon-alon. Gak iso. Singguri ruwet lur. Mesti singguri rese.
karena layangan ruwet. Kita terbangkan nanti sore lagi. Mantap skui.